ibintu birakomeye bafana ba Chelsea ku mukino wa 33 mu gihe hasigaye imikino 5. Ekipe ya Chelsea ubu ni ya gatandatu ku rutonde rw'agateganyo ka shampiyona, nyuma yuko ekipe ya Nottingham Forest yisasiye ikipe ya Tottenham Hotspur ikayitsinda ibitego 2-1. Chelsea isubira inyuma, isubira ku mwanya wa gatandatu, nyamara ejo nyuma yuko itsinze ekipe ya Fulham iturutse inyuma ibitego 2-1 mu mukino wari ugoye cyane tugiye no kugarukaho nyuma gatoya. Ekipe ya Chelsea yari yabashije kongera kugaruka imbere, aho yari yagarutse ku mwanya wa gatanu, ariko Nottingham Forest kubera ko itsinze Tottenham ibashije kwisubiza umwanya wa gatatu nyuma ya Arsenal na Liverpool. Ubu Nottingham Forest ni ya gatatu n'amanota 60, mu gihe Chelsea iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 57. Amanota inganya na ekipe ya Aston Villa nayo ifite 57, mu gihe Chelsea iri inyuma ya Manchester City ifite amanota 58. Ikindi kintu abafana bamaze iminsi batumvikanaho neza, sinzi niba ari ugutumvikana cyangwa ari ibiki, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko nta kintu na kimwe cyatu amakipe 5 uko byagenda kose agomba kwitabira Champions League. Kabone nubwo Europa League yatwarwa na Man U cyangwa Tottenham, nta kizahindura ko amakipe 5 mu Bwongereza ayitabira Champions League, kuko ni ku itegeko rimeze. Ntabyo kuvuga ngo Man U ngitwa Europa League cyangwa ngitwa Europa League ukubera ko izahita ubona umwanya wo gukina Champions League mu buryo buri automatique, ubwo Chelsea iramutse ari ya gatanu ngo yahita ijya muri Europa League ngo kugira ngo ikine Champions League. Oya, ibyo ngibyo ntago ariko bizagenda. Manchester United iramuka itwaye Europa League cyangwa se Tottenham igatwara Europa League, zose ubwo zizagenda ari ikipe esheshatu muri Champions League ziturutse muri Premier League. Chelsea rero igomba gukora uko ishoboye kose, nubwo bigoye ariko igomba kugerageza ikaza mu makipe 5 kugira niba ishaka koko gukina Champions League umwaka utaha. Umukino w'ejo rero wa Chelsea nk'ibisanzwe line-up zari zisanzwe. Mwizamu yari Sanchez wari wabanjemo, muri defense yari Charoba ndetse na Colwill, kuri gatatu hari Kukurera, kuri kabiri yari Reece James, muri mediane ho ni babandi batatu ni Caicedo, ni Enzo ndetse na Cole Palmer. Imbere niho hajya hakunda guhinduka, ariko yari yagerageje gushyirayo Pedro Neto, Noni Madueke ndetse na Nicolas Jackson. Umwataka wa Enzo Maresca ajya avuga yuko adateze kuzamuhindura uko byagenda akose. Chelsea rero byarayigoye ku munota wa kabiri cyangwa wa gatatu, mbega muri rusange mita ya mbere yose Chelsea yayikinnye nabi ku buryo bugaragara bwose, dore ko yari natsinzwemo igitego kubera ikosa James Reece yari akoze muri recuperation muri mediane, bikarangira atakaje umupira. Rero umunyanigeria akabashyizemo igitego bitewe n'ukuntu Sanchez yarahagaze ahita ashaka poto ya kabiri amutera igitego. Chelsea ibigiye kuruhuka n'igitego kimwe ku busa igitego cya Fulham ku busa bwayo. Byarashobokaga yuko rwose Fulham yashoboraga kuba yanabona n'ibitego 2 muri mita ya mbere, ariko nyine ntago byagiye ku ruhande rwayo, kuko igitego cya mbere yabashije gutsinda ku munota wa kabiri basanze ari offside. Chelsea rero birokotse gutyo, birangira nyine itahanye igitego kimwe muri mita ya mbere. Muri mita ya kabiri rero Chelsea yihagazeho igerageza kwitwara neza, igerageza gukina, ishyiramo imbaraga, ikoresha imbaraga zose zishoboka. N'umurindi w'abafana, urabizi kiriya kibuga cya Carlton Cottage ntabwo kiba cyoroshye kugikiniraho, iba ari derby, iba ari match ikomeye cyane. Fulham ntabwo ari ikipe ihagaze nabi kugeza ubu ngubu, ko Fulham ni ya 9 ifite amanota 48, ntabwo ari ikipe rero urumva ntabwo ari ikipe ihagaze nabi. Yagarutse neza rero, abafana bapushinga abahungu, nuko yenda mutaba mwumva abafana uburyo baririmbaga, abafana bati bataka ikipe irataka biranga. Ku munota wa 80 biragera, niko umuhungu rero Trick George yaje gusimbura Nicolas Jackson, agisimbura rwose ku munota wa 81, ku munota wa 83 abatsinze igitego cyiza cyane. Yateye baro atayihagaritse, igitego kiba kigiyemo ako kanya ekipe ibibonye, noneho momentum yo kuba yagomeza kwataka. Ntago byarekeye aho ngaho, ekipe yarakomeje ishyiramo imbaraga, abafana barayifasha barayifana,
ku munota wa 93 bisa neza n'ibyo Fulham yakoze Stamford Bridge muri match are. Pedro Neto abakubisemo igitego cyiza, baro nziza cyane, yafunze are kureba mu kibuga hagati, ahindukirana baro atarebye umuzamu ko hagaze, akubitamo igishoti n'imbaraga nyinshi cyane, igitego kiba kigiyemo. Igitego cya kabiri kiba kigiyemo, amanota 3 barabonetse. Yego yarataraboneka kuko mita ya mbere yari itararangira, bari bashyizeho iminota 7 y'inyongera, hasigaye indi minota 4 yo gukinira. Igitego rero Alex Iwobi yari yatsinze ku munota wa 20 kiba gipfuye ubusa. Ekipe ya Chelsea ibitwaye amanota 3 yatumye ihita ijya muri ekipe 5 za mbere kugeza ako kanya, mu gihe ekipe ya Nottingham Forest yari itarakina. Ekipe ya Newcastle kubera ko yari yamaze already gutakaza, Nottingham Forest urumva byayihaye amahirwe. Newcastle yari yamaze gutsindwa ibitego 4-1, urumva Nottingham Forest rero yahise ibyungukiramo. Ubu ngubu ni ya gatatu. Intambara ntabwo yoroshye kuko nibura kuva ku ikipe ya gatatu ariyo Nottingham Forest ifite amanota 60, ukamanuka ukagera ku ikipe ya 7, harimo difference y'amanota 3 yonyine mu makipe agera mu makipe 5. Ubwo no vuga ngo ekipe ya Aston Villa eje izakina na Manchester City, iramutse itsinze yahita izamuka ikajya ku mwanya wa 3 kubera ko izigamye ibitego byinshi kurusha Nottingham Forest. Ubwo rwego ni rwo Premier League ihagazeho. Urumva rero ntago byoroshye kubona umwanya wo gukina Champions League uyu mwaka mu Bwongereza. Ntago ari ibintu rwose bizorohera ikipe iyo ari yo yose iyo muri ubu Bwongereza. Chelsea rero umukino ukurikiraho mwumve imikino yoroshye kugira ngo imikino Chelsea sigaje kugira ngo mumenye niba ekipe mufana, ekipe yacu twese ishobora kuzakina Champions League uyu mwaka. Ekipe ya Chelsea izasurwa na Everton ejo bundi kuwa gatandatu ku itariki 26. Ekipe ya Chelsea izasurwa na Liverpool. Urumva ayo makipe. Noneho Liverpool nimara gukina na Liverpool, ekipe ya Chelsea izasoka ijye gukina n'ikipe ya Newcastle. Ekipe ya Chelsea iracyafite ekipe ya Manchester United. Ekipe ya Chelsea iracyafite ekipe ya Nottingham Forest. Izo nizo ekipe Chelsea isigaje gukina nazo muri Premier League kugira ngo ibe yarangira. Ubwo ni Newcastle, Nottingham Forest, Liverpool, Manchester United ndetse na Everton. Izo kipe murabona Chelsea zazitsinda kugira ngo ibone umwanya wa 4 cyangwa nibura wa 5 iyigarura ndetse kuba yagaruka muri Champions League. Mbibutsa ko iyi kipe ya Chelsea turi kuvuga ni ekipe ya Chelsea yananiwe kuvana amanota 3 kuri Brentford, ikananirwa kuvana amanota 3 ku ikipe ya Ipswich Town yayisuye Stamford Bridge. Umutoza wa Chelsea ni wa mutoza udafite ubushobozi bwibura bwo gutsinda imikino nk'ine yikurikiranya kuva nibura mu kwezi kwa 12. Sinzi rero niba tugiye gufata aya makipe uko ari 5 yose tukizeza abafana ba Chelsea ko ekipe ya Chelsea ifite ubushobozi bwo kuyatsinda mu gihe ifite resulta mbi uzo kuba nibura udashobora no kuvana amanota 3 ku ikipe nka Ipswich Town, ikipe iri muri relegation zone. Ekipe nka Brentford icyo gihe dukire Chelsea kina Nottingham na Brentford yari imaze hafi imikino hafi 7 itabonera amanota 3 iwayo ku kibuga cyayo, ariko Chelsea binanira kuyitsinda. Urumva rero sinzi kuntu bizarangira, gusa ni intambara igoye, gusa buri wese atagomba gucika intege kuko ni imyanya 2 iri kurwanirwa n'amakipe 5 harimo Nottingham Forest, Newcastle, Man City, Chelsea ndetse na Aston Villa. Ntago byoroshye na gatoya, ariko Chelsea nyine igomba gushyiramo imbaraga kugira ngo ibone aya amanota uko ari 15 kugira ngo yizere yuko igomba gukina Champions League. Bitabaye ibyo ngibyo bizagorana, ni hahandi abantu bazaba basigaye bakeneye ya mibare nk'iy'Amavubi ngo kanakara ngo Newcastle ngitsinze ngo Man City gatsindwa ngo buriya Nottingham Forest ngo nitsinda ngo Aston Villa, kugira ngo rero Chelsea irinde iyo mibare nk'iy'Amavubi bisabwa gutsinda imikino yayo yose isigaye yose kugira ngo yizere ko izakina Champions League umwaka utaha. Ubu ngubu rero ahandi Chelsea iri muri Conference League muri demi finale, aho izakina n'iyi kipe yitwa Djurgården rero Chelsea zabanza kwisura iwayo
ubundi noneho muri returu iyakire ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu isaa 3 z'ijoro, akaba aribwo bazakina returu Stamford Bridge. Ihita ikurikizaho umukino wa Manchester United. Ihita imara gukina umukino wa Manchester United ubwo izahita ijya mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Nuko rero shampiyona Chelsea igomba gukorwa, ifite akazi katoroshye, gusa nyine no kuyisengera mukayisinzi niba mu amasengesho ajya akora muri football, ariko nyine nk'umufana ugomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka, gusa ntago byoroshye.